Кырачаннар сибеккеге уукуталлар онтон улахан класстар теплица хигер көмөлөһөллөр тулага агар сколтыгар огурсу, помидор, перец, хортопуй, холкуту күнеллер. Оголору агрономия предметин учтала Евдокия прибылых сайын лагар кемигер огуру тахан олорду кистелеңер ухуяр. Быйыл помидору өлгөмнү кыспыттар. Тогуонтан тахсаука дер элбәтинер биттер. Быйыл бу теплица түйнен ең тыңнер болан эме тугата быга соқпылақ жаныбыт. А так поливтыр үчөдөгү хоттор хатар боллаха киюра жайлар. Нормально. Онтон кортоска быйыл наха сукой болла. Багына согына поливтагы боллаханы үчөйүнүн алар кактаппыт. Күннягы хомур түйет 5 киле болар. Бул агар оголорына хатыгананар. Онтон ордугун дохот киллернер сылтан нехеленяга удамыр сынагатлылар. Бәйе гуруата суог жоңго билигин рынакка олохтагас делей. Жон эрдем сайдын ден итенне болжогун инне атыга тагыстагына сыната ботучурдук боларынан себестен кихи талбыта барта бар. Белт бөдөн кортопуйгар тия. Быйыл төһөдө куяс болар гурочуттарга соччото суог сайына ханердентеллер олда болар номно сүбөкүлө моркоп ситен атыга таксан тураллар. Сүбөкүлөнү онна моркобу премиум класстагы дианаттан оттун багастын билигин устуканан атлылар. Ортотунан 6-10 солковой болар. Онтон моркоп букурдук байытын 100 солковой гылык коһып. Атыржагайыттан цына киленен боло дианетеллер. Отохин арахаттан элбэх. Элбэх оттон онна үчөбәтүк отохин бередектәбиттер ин дишөй болбута. Хибеһе коттоска бар. Аха. Эпти. Тиһи багар бүтүн келен дигән хәбә. Сына аспыт сылтан билигин улханнык камнылык үйнү делейдагына тыржагайгар сыныны 11 сагалан түһәрек биттен аты хыттараталлар. Онтон билигин күн жыл туран бердагына аны 2 кас неделенен рынок долбурдаргар арбуз, кукуруза оны теллей таксыктыра. Мария Дмитриева, Лорен Федоров, Вести.